Din hija l-puntata numru 610 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-puntata tal-lum se nisimgħu mingħand Jen, Dave Jr., Karl De Battista u Aldo Bozuttil. U biex nibdew għandna l-brodu. Fejn jammar il-qabru bnew villa u jienet nirvilla. U l-qabru Marsejja għal-badan u l-badan l-iznazan, iznazan l-firin li sejger mussisin u t-tarfet anke l-ballottra u l-lifa, il-kokka l-arfa, il-qnifet u l-wiza. U ġriet il-kelma mal-wit kollu, sarja fil-kelb tal-mollu li żgiċċa sabiex jgħid lil-brus u l-ċomski il-qattus li f'ħakka tajneb mar jgħid li ċif fuq l-irdum. U kif kien hemm qal anke lil-Meril u l-Bugeddum. U naqdu l-imlives turnelli ħuttaf u la safar li jpassu, l-astuni jixxifa l-kuċċart u l-kanal tal-gazzu u ntlemħet qata tarli għattiet ix-xemx u waqgħet kalma u dawk li bnew fil-wiet intebħu illi laħqithom il-karma u issa waslu n-naċu l-ħmir mill-abatija li mal-kumplament se jnaqdu għalik u għalija. Għal Daniel, għal Andre, għal Karla u l-Fre, għal Noa u għat-tfal tal-kuċin u għat-tfal li ġejjin Maltin, Nawċin, Barranin, Helwin, dawk tajnin Zorok, Taljan, Ingliżi, Grigi u tfal Torok, kolla jridu l-witt tal-baħrija jkun għalik u għalija, għalik u għalija. Il-tqajna għal-puntatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant numru 610 f'din is-sensiela. Ssibu id-dettalji dwar din il-puntata kif ukoll il-puntati l-oħra kollha li għandna f'din is-sensiela permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com. Ftaħnija llum bil-silta tal-brodu illi jisimha il-qabru. Il-qabru huwa grunge endemiku Malti illi huwa l-qalbi tant illi fuq il-mobile tiegħi, per eżempju, ritratt ta' qabru għandi illi rnexxi li niġbed madwar sentejn ilu, għal-qalbi immens. Ħalli ngħaddu għas-silta li jmiss. Ibidlu l-istil kważi kompletament u morru għal-grupp Jen. Tagħhom jisimha Feel. Let's go around in circles.
Dana u l-komprament tal-grupp Jen Mek u s-silta tagħhom Feel. Semmejtilkom dik il-website ToniSant.com illi mattilkom xu għalli għandna qegħdin niġbru il-diski u recordings l-oħra li kienu l-favoriti tagħkom tas-sena 2020, is-sena li għaddiet. Fadal biss ftit sigħat minn meta toħroġ din il-poddata biex intom tivvutaw. Li votar isir bħal dejjem permezz ta' ToniSant.com. Ma tantx ngħid wisq dwar din illum għal fatt li ħafna drabi min sa jkun qiegħed jisma' din il-poddata tkun għaddiet u kollox ikun ingħalaq. Ngħidilkom biss li fil-poddata li jmiss inħabbru li ma tkunu għażiltu intom bħala diski u recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom ta' l-2020. Ħalli ngħaddu għas-silta li jmiss kollha ġodda llum. Is-siltijiet li għandna din minant Dave Jr. jisimha Hope. Many suns slipped away. Heavy washed away my mistakes. Ain't no wonder we feel we're bait. Ain't no life we know is safe. Oh, hope is what we're here for. Oh, hope is what we know. Oh, hope is what we're here for. Oh, hope is what we know. Many eyes as the waves fall over. Cause fights are the reasons for our landslides. Was a time where we hung a cold where mine lies. Time marks makes it harder for us to look up. Ain't no wonder we feel we're lost. Only love to fool us safe. Oh, hope is what we're here for.
Hope mela minant Dave Jr. U semmejtilkom dik il-website jiġifieri ToniSant.com kif tafu jekk issegwu din is-sensiela ta' poddati b'mod regolari. Mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi hemmhekk, però ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, anke l-YouTube huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi fuq il-YouTube. B'mod partikolari hemm kif tistgħu tagħmlu subscribe u jekk anke tażlu dik il-qampina tistgħu anke tirċievu notifikazzjoni kull darba illi toħroġ poddata ġdida f'din is-sensiela. Il-modi preferiti tiegħi però tal-komunikazzjoni jibqa' dejjem naturalment ToniSant.com. Naddu għal siltoħra ġdida, Father Carm de Battista. Jirritorna b'siltoħra, issa wara li tħana oħra ftit tal-ġimatilu, din id-darba jisima Before Dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before the dawn. I will call with all my heart, oh hear me. And I will do your will, oh God. I will call upon you, Lord, oh save me. Oh hear me, oh save me. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. I rise before the dawn and cry for help. I hope in your word, oh hear me. I ponder on your word all day. My eyes watch all the night, oh save me. Oh hear me, oh save me. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. In your love, hear my voice, give me love by your decree. You are close, your word is true, and my eyes watch for you. And my eyes watch for you. Oh, hear me, oh, save me. Oh, hear me, oh, save me. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. My eyes watch for you before dawn. My eyes watch for you before the dawn. Before Dawn emmek mela minant Father Carm de Battista. U qabel naddu għall-aħħar silta li għandillum, tajjeb anke nfakkarkom fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation. Hemmhekk huwa fil-verità fejn inżommu d-dettalji ta' dak il għaddej u meta anke tispiċċa din is-sensiela ta' poddati hemm anka aktar milli fuq ToniSant.com u għafejn issibu xaħda mix-xena mhux biss il-mużika, ma mix-xena kreattiva b'mod aktar miftuħ fil-Gżejjer Maltin u lil mill-Gżejjer Maltin ma dak kollu li għandu x'jaqsam ma dak li hu Maltin. U l-aħħar silta torbot fil-fatt xi ftit mek għal fatt li jisimha figura ta' identità. Dan huwa l-kantant Aldo Busuttil. Art maqtuwa mill-ibliet, qalb makja u modijiet, farti mnezza minn palazzi, fortifikazzjonijiet. Fil-ħemda
tar-raħala ġo qalbek ta' sejjer skennew qawwet ixmux il-illa ta' smewwiet milli bad żminijiet ġarrab gwerer u tinwir l-arċ forbot witta dmija ħasset ruġieħ tal-erwir taħt iswar imponenti fl-irħula mitlufa twelit in-niċċ antika u l-kappella l-lum miġrufa fil-omor ħajġur memorji mnaħxi fi blad swar il-battali ta' xwabel imdaqsi mill-orfa sar-remissa imżejna b'sempliċità ta' simbolu uniku figura d'identità art il-feudi medjevali għal-arrat u fħal il-lum taħt ħarsin salib id-dejma ħdejja li jem bir-seftu xolara u t-zulija frott familjet fikrura l-raba darba ħadmet illum maruf tal-fkura inti mill-aħħar xidu il-kwadru misterjus ta' devoti tal-karbnu meqjum mirakulus ta' racconti li tqalu frogna semplicità ta' simbolu uniku figura d'identità miski misħud min ċaħdek b'intenzjoni li ġarfek fisem il-poter kasbrek elfa min ma jiġorfek injebek wieħed mir-reba tal-miljoni l-issetu mal-liġijiet proteġġew spekulaturi basta ħadmet pajjiżi mordet mentalità li qed tiġġustifika il-qerda d'identità. U b'dik il-kollaborazzjoni ta' Aldo Busuttil flimkien ma' Mark Xikluna u Cyprian Kassar blisem ta' figura d'identità. Aħna ġejna fit-tmiem tal-poddata tagħna llum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, jiena ma fadalli xejn li fil-infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ħudu ħsieb tagħkom infuskom u minn qalbi nawguralkom is-saħħa.